Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ikaze rero muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Ni inkuru ikomeye cyane kuri Lieutenant General Karanzi Karake, uyu nguyu yabaye umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda nyuma yaho ahawe imirimo yo guhagararira inyungu z'u Rwanda cyangwa se guhagararira igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa, ni ukuvuga guhagararira inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa n'ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa. Mbibutsa ko uyu mugabo yabaye mu gisirikare cya RDF, ubwo ni RPA, mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kubohora igihugu cy'u Rwanda. Hari n'andi makuru akomeye cyane kuri Karenzi Karake, gusa mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, Nigeria yishe ibyihebe ibihumbi 13. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yatangaje ko ingabo z'igihugu zishe barwanya imitwe y'iterabwoba ibihumbi 13 mu mwaka ushize wa 2025. Nigeria ni kimwe mu bihugu kandi bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro nyinshi ishimuta abantu benshi, ikanagaba ibitero bihitana abantu benshi. Bola Tinubu yavuze ko kuva ku itariki muri 2023 agiye ku butegetsi, abari mu mitwe yitwaje intwaro bagabanyutse ku rugero rwa 81%. Yavuze ko abarenga ibihumbi 24 bo mu mitwe yitwaje intwaro n'abo mu miryango yabo barambitse intwaro hasi. Al Jazeera yanditse ko imitwe yitwaje intwaro yabaye nk'ihagarika ibitero mu majyaruguru y'igihugu yerekeza mu mashyamba, aho isatira kugaba ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba. Abayobozi banyuranye bahamije ko iyi mitwe yimitse kubera ibikorwa by'ingabo bigamije kandi kwihashya mu bice bitandukanye. Tariki ya 8 Kamena, Nigeria yatangaje ko yatabaye abantu 360 bari barashimuswe n'imitwe yitwaje intwaro ifitanye isano na Boko Haram. Reka mbabwire ko witwa Elon Musk yanditse amateka, yabaye umuntu wa mbere utunze miliyari zigera ku 1000 z'amadolari. Elon Musk yanditse amateka ku isi nyuma yo kuba umuntu wa mbere utugize umutungo ubarirwa muri miliyari z'amadolari. Uyu mugabo w'imyaka 54 yageze kuri aka kahigo nyuma y'uko SpaceX, isosiyete ye ikora byogajuru, satelite n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, ishyize imigabane yayo ku isoko bwa mbere. SpaceX yakusanyije miliyari 75 z'amadolari ku isoko ry'imari n'imigabane, bikaba byahise rero bizamura agaciro k'umutungo wa Elon Musk ku buryo rero butigeze bubaho ku wundi muntu wese ku isi. Ubu imigabane afite muri SpaceX yonyine ifite agaciro ka miliyari 866 z'amadolari. Iyo ushyize hamwe imigabane afite kandi muri SpaceX, Tesla n'izindi sosiyete ze, umutungo wa Musk ushobora kandi kurenga triliyari imwe ndetse na biliyoni y'amadolari. Musk ni umwe mu bashoramari bafite izina rikomeye cyane ku isi, aho ibikorwa bye bigera kandi mu nzego zitandukanye zirimo imodoka zikoresha amashanyarazi, ibyogajuru, ubwenge buhangano cyangwa se ubwenge bukorano, imbuga nkoranyambaga n'ibindi. Yamenyekanye cyane binyuze muri Tesla, SpaceX mbere yo kugura Twitter kuri miliyari 44 z'amadolari muri 2022, akayihindurira izina akitwa X. Nubwo afite abamufata nk'umuntu w'indashyikirwa mu guhanga ibishya, Elon Musk akomeje kandi no kunengwa kubera uburyo yivanga muri politike, imikorere ye itavugwaho rumwe n'impungenge z'uko ubukungu bw'ibigo bye bushingiye cyane ku izina rye muri rusange. Reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko hari inkuru ivuga yuko witwa Martin Fayulu, uyu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasimbutse urupfu ubwo yayoboraga imyigaragambyo yamagana umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo kuvugurura itegeko nshinga. Martin Fayulu n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bateguye imyigaragambyo y'amahoro, bagombaga kandi gukorera imbere y'inteko ishinga amategeko mu gitondo cyo ku itariki ya 12 Kamena 2026. Impamvu bahisemo kujya ku ngoro y'inteko ishinga amategeko nuko tariki ya 9 Kamena abadepite batoye umushinga w'amatora ya kamarampaka agamije kandi kuvugurura itegeko nshinga. Nk'uko bari babiteganyije, abayoboke b'amashyaka yabo bitabiriye ku bwinshi, ariko bakumwa mu nkokora n'abapolisi benshi bari bakajije umutekano ku ngoro y'inteko. Batangiye kandi kubamishaho imyuka iryana mu maso, akavuyo gatangira kandi kuvuka. Ku cyicaro cy'ishyaka SID rya Martin Fayulu hatewe n'urubyiruko rwo mu mutwe wa Force du Peuple rumushyigikiye ku ishyaka UDPS riri ku butegetsi, rwangiza ibikoresho byaho, ruhagarikiwe n'abapolisi bari bagiye kandi gukomera imyigaragambyo. Nyuma y'iminota havutse akavuyo muri imyigaragambyo,
Martin Fayulu wari wambaye ishati y'umweru iriho ibirango by'ishyaka rye agaragaye avirirana amaraso ku mutwe, imyenda ye yahindutse umutuku. Hari abavuga ko Fayulu yarashwe n'abapolisi ariko nta kiremeza niba koko ariko byagenze, gusa ikidashidikanywaho ni uko muri ako kavuyo harashwe amasasu ya nyayo, abantu benshi kandi barakomereka. Martin Fayulu yabwiye abanyamakuru ko abapolisi barashe amasasu ya nyayo bashaka kumwambura ubuzima abigaragambyaga mu mahoro, nk'uko nawe yakomeje kuyabigarukaho. Reka duce kandi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mbere gato yuko tujya kuri Lieutenant General Karenzi Karake, mbabwire ko mwijyane ubwoba n'ubugambanyi uko FARDC kandi yashwanyaguritse. Intambara yakajije umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yateje umwuka mubi, ubwoba, akavuyo n'amakenga akomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 22 na 26 bashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye babitegetswe na Perezida Tshisekedi, bishyira mu mazi abira abajenerali barenga 30 n'abandi ofisi bakuru benshi. Ku batarafungwa ubwoba ni bwinshi ko nabo rero bashobora kandi kugerwaho vuba. Urugero rwa hafi ni urw'umuyobozi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikora mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, Colonel Makelele werutse kwirasa agakomereka bikomeye ubwo yamenyeshwaga ko abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire ibyo asobanura, mu gihe kandi yakekwagaho gukorana n'ihuriro rya AFC-23. Ubu bwoba n'umwijyane byatewe no gutsindwa gukomeye cyane kw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi zihanganye na AFC-23 kuko iri huriro ryafashe ibice byinshi by'ingenzi birimo umujyi wa Bunagana, Kavumu, Goma, Bukavu na Uvira, nubwo uyu mujyi wa nyuma zawuvuyemo ribisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye kuri Lieutenant General Karenzi Karake, mbabwira ngo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, abarimo Lieutenant General Richard Karake Karenzi na Major General Bayingana bahawe imirimo mishya. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena yakoze impinduka muri guverinoma zosize ashyizeho abayobozi bashya mu nzego zitandukanye za leta, barimo abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abayobozi b'ibigo bya leta n'abadiplomate bazahagararira u Rwanda mu mahanga. Izi mpinduka zatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe zishingiye ku bubasha Perezida Kagame ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu bahawe imirimo mishya muri guverinoma barimo Jamie Murwanashyaka wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo, asimbuye Dr Jimmy Gasore wari umaze imyaka irenga 3 kuri uwo mwanya. Murwanashyaka yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo UDR. Judith Uwizeye yongeye kandi kugirwa Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, asimbuye Christine Nkurikiyinka woherejwe mu mirimo ya diplomasi. Antoine Marie Kajangwe we yagizwe Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, asimbuye Prudence Bahizi. Kajangwe yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Mu bagizwe abanyamabanga ba leta harimo kandi Armand Zingiro wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Mbere y'izi nshingano yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG. Muri iyo minisiteri kandi Colonel Claude Bizimungu nawe yagizwe umunyamabanga wa leta nk'uko bigaragara mu butangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Bizimungu yari asanzwe kandi ari umuyobozi mukuru wungirije wa brigade ishinzwe ubwubatsi mu ngabo z'u Rwanda. Mu bahawe kandi inshingano zo kuba abadiplomate, Lieutenant General Richard Karenzi Karake yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa, asimbuye ambasaderi James Kimonyo. Karake ni umwe mu basirikare bakuru kandi bagize uruhare mu rugamba rwo kubora igihugu, yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubwubatsi n'umutekano, anaba kandi rw'ubutasi n'umutekano, anaba kandi umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Major General Bayingana Emmanuel yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Israel, asimbuye Ambassador Gatera James. Bayingana yabaye kandi mu myanya itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, harimo kuyobora amashuri ya gisirikare ndetse no kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere. Colonel Tadi Ruhungajano we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye, asimbuye Shyaka Anastase. Ruhunga yamenyekanye cyane nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe Christine Nkurikiyinka yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Nkurikiyinka yari asanzwe kandi ari Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, akaba kandi yaranabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi no mu bindi bihugu by'i Burayi. Perezida Paul Kagame kandi yashyizeho abayobozi bashya mu bigo bya leta barimo Chantal Tuyishimire wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, Louise Kanyonga yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS, Maximilien Byiringiro agirwa umuyobozi mukuru wa REG,
naho Michel Murungi agirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB. Akaba rero ari ibyo ngibyo, ariko dukomeze n'andi makuru. Babwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa ni uko Amerika yambutsa utugunguru miliyoni 7 twa peteroli ku munsi mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ingufu muri Amerika yitwa Chris Wright yatangaje ko ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zifasha kwambutsa utugunguru miliyoni 7 tw'ibikomoka kuri peteroli buri munsi. Yabitangaje kuwa 12 Kamena ubwo yari mu nama i Houston. Chris Wright yavuze ko nta bikomoka kuri peteroli bya Iran binyuzwa mu nzira ya Hormuz. Uyu mugabo yavuze ko mu gihe kandi Amerika na Iran byakumvikana ku masezerano hazafunguka urujya n'uruza mu kigobe cya Persike. Uyu mugabo kandi yavuze ko mu gihe Amerika na Iran byakumvikana hari bimwe mu bihano yari yarafatiwe byakurwaho. Reka dukomeze n'andi makuru, tugaruke mu Rwanda gato. Yamabwira ko mu karere ka Burera haravugwa inkuru y'uko abanyeshuri bishe mugenzi wabo mu ishuri ryisumbuye rya Kagogo riherereye mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera habaye gushyamirana gukomeye kw'abanyeshuri, umwe bimuviramo urupfu. Amakuru aturuka i Kagogo avuga ko ihangana ry'aba banyeshuri ryabereye mu nyubako bararamo ku mugoroba wo kuwa 11 Kamena 2026, aho bapfaga telefone. Abayobozi kandi b'ishuri babimenya mu gitondo. Umuturage yagize ati abana b'abahungu bapfuye telefone mu nzu bararamo dortoir kugeza ubwo bicana, umwe abigenderamo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Chief Inspector Ngirabakunzi Inyasi yabwiye ikinyamakuru cy'Akadomo.com ko uku gushyamirana kwatumye abanyeshuri kandi bakomereka, umwe bimuviramo urupfu. Ati habaye gushyamirana kwa bamwe mu banyeshuri biza kuvamo gukomereka. Ati kuri bamwe bajyanwa kuvuzwa, umwe mu bakomeretse yitaba Imana. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko abantu 7 bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uyu munyeshuri bamaze gutabwa muri yombi. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, ariko mabwire ko Iran yemeje ko amasezerano yo guhagarika intambara ntaho yari yagera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'iki gihugu na Amerika naho yari yagera. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif ari nawe umaze igihe ari umuhuza hagati ya Amerika na Iran, yavuze ko amasezerano mu buryo bw'inyandiko yamaze kugerwaho, hasigaye gutegura izindi ntambwe zikurikira ngo asinywe. Perezida wa Amerika Donald Trump yashyize ku rukuta rwe ubutumwa bwa Abbas Araghchi bwasabaga abanyamakuru kudashidukira hejuru bavuga ko bikubiye mu masezerano. Ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje bimwe mu bikubiye muri aya masezerano, ariko Trump ahita avuga ko ibyatangajwe byose nta kuri kurimo. Impande zombi zimaze iminsi kandi mu mirwano yubuye mu buryo bukomeye biturutse mu gitero cyahanuye indege ya Amerika yari iri gucunga umutekano mu kirere cy'inzira ya Hormuz. Amerika yahise itangira kandi kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran, nayo isubiza irasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Amerika yasubitse ibitero byayo kuri Iran tariki ya 11 Kamena 2026, ubwo Trump yaramaze kandi kubwira ko abari mu biganiro byo guhagarika intambara bageze ku ntambwe ishimishije nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira. Duhindure ingingo rero dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Nk'uko nari nabibabwiye rero, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibibazo bikomeye cyane. Nabwiye ko hari ibibazo bijyanye n'ubwijyane, ubwoba n'ubugambanyi, ndetse no kureba muko FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye gishwanyagurika. Iyi ntambara yakajije umurego muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateje umwuka mubi ndetse n'ubwoba bukomeye cyane, hanyuma akavuyo n'amakenga akomeye cyane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 2022 na 2026 abashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye cyane babitegetswe na Perezida Tshisekedi, bishyira mu mazi abira abajenerali barenga 30 n'abandi ba officier bakuru benshi. Kuba tarafungwa ubwoba ni bwinshi kuko nabo kandi bashobora kugerwaho vuba cyane. Urugero rwa hafi n'urwo umuyobozi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikora mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, Colonel Makelele uyaherutse kwirasa arakomereka bikomeye ubwo yamenyeshwaga ko abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire ibyo asobanura mu gihe yakekwaho kandi gukorana n'ibiro rya F23. Ubwo n'umwiryane byatewe no gutsindwa gukomeye cyane kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi
zihanganye na FC23 kuko iri huriro ryafashe ibice byinshi cyane by'ingenzi birimo umujyi wa Bunagana, Kavumu, Goma, Bukavu na Uvira, nubwo uyu mujyi wa nyuma ryawuvuyemo risabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri rugamba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatsinzwe rwakurikiraga itabwa muri yombi ry'abasirikare benshi bashinjwa ibyaha bikomeye cyane bihanishwa ibihano bikakaye birimo icy'urupfu, kugambanira igihugu, umugambi wo gukora Tshisekedi ku butegetsi, gukorana na FC23 na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Ibimenyetso by'umwuka mubi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangiye kugaragara byeruye muri Nzeri 22 ubwo Lieutenant General Filemon Yave Irungi wari umuyobozi wa zone ya gatatu y'igisirikare ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo yatabwaga muri yombi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashinje Lieutenant General Yave guha abasirikare bari ku rugamba amabwiriza yo kuva mu bice byafashwe na FC23 kandi ngo yanakoranye n'u Rwanda abinyujije kuri General Tad James Kabarebe cyangwa se umujyanama we, ariko ibyo byose byaburiwe ibimenyetso, asaba kugirwa umwere kuko kuva akiri mu maboko y'abagenzacyaha ntiyemeye kandi ibi byaha. Ubu bwoba bwajyanye n'igitutu Leta RDC yari ikomeje kandi gushyirwaho isabwa guhagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu Ukuboza 23 igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko cyapfunze General Major Bruno Mpezo mbere wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wari umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Kenge yasobanuye ko General Major Mupenzo yafungiwe kwanga kubahiriza amabwiriza yo guhagarika ubufatanye na FDLR, gukoresha n'abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma yaho abarwanyi ba FC23 bafashe umujyi wa Goma muri Mutarama 25, Tshisekedi yaketse ko harimo ubugambanyi bukomeye, atanga itegeko ryo gukurikirana abofisiye bayoboraga ingabo zari ku rugamba haba muri uyu mujyi no mu bindi bice bya hafi yaho. Ntibyatsinze kuko uwari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 General Major Alengbia Nzombe, Brigadier General Pembe Mobenzo Papi wari umuyobozi wa batayo y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye zakoreraga muri Sake ndetse na Kicanga, na Brigadier General Yang Batene Dani wari umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bahise bafungwa. Keretse kuba rero barashinjwe ibyaha bari birimo kugambanira igihugu bihanishwa igihano cy'urupfu, nta byinshi byamenyekanye ku rubanza rwabo kuko urukiko rwanze ko amabanga ashyirwa hanze, rushyira mu muhezo General Major Nzambe yapfiriye muri gereza muri Mata 25. Icyo gihe byagaragaraga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitorohewe, ariko byari byageze ku rwego rukomeye cyane abantu batekerezaga ko byageraho, kuko muri 25 ibintu byahinduye isura. Abasirikare bakomeye bakorera Kinshasa nabo batangira kandi gukorwaho iperereza. Muri Nyakanga 25 inzego z'ubutasi zataye muri yombi Brigadier General Benjamin Katende Batupadira wari ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, akekwaho kurenga ku mabwiriza agenga umutekano n'umugambi wo kwigumura. Mu minsi mike yakurikiyeho General Christian Tsiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC wahoze kandi ayobora abarinda perezida, akaba n'umujyanama wa Tshisekedi mu bya gisirikare, nawe yarafunzwe afunganwa n'abandi barimo Major General Maurice Nyembo wabaye umuyobozi w'ibiro bye. Tariki ya 4 Kamena 26 General Christian Tsiwewe, General Major Nyembo, Brigadier General John Ngoy Kabila n'abandi baofisi bakuru batangiye kandi kuranishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa, bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umugambi wo gukora ubutegetsi birimo kugambanira igihugu no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije amategeko. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko General Major Nyembo ari we winjije General Major Tsiwewe muri uyu mugambi, kandi ko Nyembo ari we wari ushinzwe gushaka abazawushyira mu bikorwa no kubashakira ubushobozi. Bwavuze ko General John Numbi uri mu buhungiro yamuhaye ibihumbi 842 by'amadolari y'Amerika. Nyuma gato y'ifungwa rya General Tsiwewe, General Frank Bwamunda Ntumba wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu nawe yataye muri yombi n'abashinzwe iperereza. Muri Kanama 25 General Major Christian Ndaiwel wari umaze igihe gito avuye ku mwanya w'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare nawe yarafunzwe. We na Ntumba bakurikiranwe umugambi wo kugira nabi Tshisekedi, kugambanira igihugu ndetse no kutubariza amabwiriza babakuriye. Nyuma y'itabwa muri yombi ry'aba basirikare nta wari ugifitiwe icyizere, nta n'uwari wizeye ko ashobora kandi kumara byibura n'icyumweru atisanze mu buroko. Ibyo byatumaga rero abari ku rugamba mu burasirazuba
baruyoborana igitutu cyinshi cyane bibaza uko bizagenda mu gihe nabo batsindwa. Muri Nzeri 2025 ubwo Joseph Kabila yamaganaga igihano cy'urupfu yakatiwe adahari, yagaragaje ko ifungwa ry'abasirikare bakuru benshi ritagamije kandi gutanga ubutabera, ahubwo ko rigamije kwikiza abantu bakekwaho kuba abizerwa be kuva mu gihe yarakiri ku butegetsi. Yagize ati ubutegetsi bwagiye rero kure buvuga ko inzego z'iperereza ryo hanze zatanze amazina y'abakekwaho kandi guhirika ubutegetsi, ariko nta gahunda y'ubutabera iciye mu mucyo iratangira. Birazwi ko iri funga rigize igikorwa cya politike kigamije kandi kwicyuza abantu bakekwaho kuba abizerwa b'ubutegetsi bwabanje. Mu Gushyingo 2025 Lieutenant General Pacifique Masunzu wayibaraga zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yapfungiye mu mujyi wa Kisangani nyuma yo gusurwa n'umugaba mukuru w'ingabo za RDC Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe, yoherezwa mu murwa mukuru Kinshasa kugira ngo akurikiranirwe hafi. Byavugwaga ko itabwa muri yombi rya Lieutenant General Masunzu rifitanye isano n'urugamba rwarangiye abarwanyi ba FC23 bafashe centre ya Nzibira muri teritwari ya Walungu mu Kwakira 2025, ariko andi makuru yavugaga ko akekwaho gukorana n'umwanzi. Nyuma y'aho Masunzu asimbujwe General Major Nyembo Abdallah, General Major Ekenge wari ukiri umuvugizi w'ingabo za RDC yemeje ko umusirikare afunzwe, ariko ko nta byinshi yavuga ku ifungwa rye mu rwego rwo kwirinda kumena ibanga. Tariki ya 7 Gicurasi 2023 Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko igisirikare cyabo cyacengiwe n'abitwikiriye amasezerano yo kuvanga ingabo gisenywa guhera imbere, bityo ko ariyo mpamvu hagiye humvikana abashinzwe ibyaha by'ubugambanyi, bamwe muri bo ati bagafungwa mu gihe kandi abandi bakurikiranwe uko yakomeje kugenda abivuga. Reka mashimire cyane, mbifuriza komeza kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru.